Mengo. Bawa lah. Budak. Tahu. Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fikar Junior. Oke bro, hari ini kita mau menuju ke Gampong Menasah Bau. Ini di sini katanya ada spot pemandian namanya Brian. Keseruannya kita cek lokasi dulu bro. Oke. Kayak saya bilang, jalan masuk aja jauh, tapi kok udah sampai kemari udah rame. Nih. Paman. Sok gaya man. It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk away or leave it like that. Can we give it one more night, just one more night? One more night, just one more night.
Mengo. Bawa lah. Bu dek. Dah lu. Tri. Mana urusan dia? Anak semua orang ni. Ya, anak kan. Ni udah nih. Bagaimana cara itu ni? Udah nih. Ya. Pak ni udah on kan? Garuk. Garuk. Si Putri yang parah. Garuk. Tengok sini. Putri. Ada orang anyut, bro, di sini bro.